8 Gojković Nebojša, 9 Rustemi Triton, 10 Grigorčić Rok, 11 Jakovčić Miha. Daj! Ona muszę papuszka galera. Daj, Nino!
Ida sa otro, ida! Nežna Tadejev odpiskal. Konec tekme med Partij Veržej in Belo krajino. Končni rezultat je 7-0 za domače. Pozdravimo domače igralce. Tako isti igralec v 60 minuti. 4-0, 5-0, 67 minuta.